Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course nam ta hi khala hi kokwana Afrika leyi nga ta hi kha hi link of course nawu swi nkombisa the post hawa previously hi kombisini of course hawa hi kokwana Afrika se yi wini hi ku heyi a yi nyamalarini after loko hume project ya hosi nkombisa the post tlhela hi khoma number 1 on iTunes hawa loko ni twa ve ri heyi a yi tumbelele tshembisaka nkovani leyi loko ni twa mahungu ndlela yeah, so ka of course ra ti 15 ta December yi tlhela yi vuya kokwana Afrika akhawunti ya yona eAfrika chavelela ra bava vo tala se mixoko se ma yi tiveta ni vona akhawunti ya yona se yi kurini swinene so let's open hi vona ku famba yini ku sala yini ahee i kokwana Afrika a na vhele vo tala ma mi tiva hayi mahlasela se xi le ka ngove sweswi xi le ka ngove ni le ku n'wi laveni ngopfu hayi ndlolu wa Mzaya ni n'wi kumi left and right sweswe swi ni ku hayi na yimanyana la khoneni nyana la kumbe ni nga n'wi kuma wa laveka yi le ku lavekeni swi nge endleki ni nga n'wi kumi so ya swi swi ni vuyisa ka risimu of course lera mahlasela loko ni kha ni languta across Facebook swi komba vanhu vo tala kha swi va bayisa ni vutisisa sa mina ku risimu leri ra kahlekahle ku ndleka yini hi rona of course hi vula ra Benny Mayengani mahlasela xi le ka ngove so ku ndleka yini Master Tika risimu leriya mahlasela xi le ka ngove mahlasela i Benny Mayengani that's what you need to understand ni vutisisini ni kume correct information mahlasela hi yena Benny Mayengani hi yena a nga vuleni ku hi yena mahlasela i le ka ngove i le ka ngove mahlasela i le ku hlasela i le ku lavalaveni la i le ku laveni ka hosi ngome is the post kwale ka ngove ma hi ku va na mhaka leyiwa that's why khaviro va kokwana wa Afrika le ka ngove wa mutumbeta munhu a khwirota i mahlasela a nga nghena la a nga ku lavalaveni ma hi ku va na mhaka leyiwa hi sweswo hi risimu leriya I think ta hambi analyze beef man or hi nga hambi analyze tinsimu ta beef or mi nga swi tsakela hi nga ta analyze tinsimu ta beef if you want mi ta twa hi n'we ka ti-comments ni kwala kaya yebo yi swo ku yi le ka ngove tanihileswi already hi nga swi twa ka ti-previous videos a yi kha yi kombisa ku loko se yi wini le ka ngove yi ta n'wi laha hosi ngome Mr Boss yi ya n'wi twisa album leswi leswi yi sengo xitori xa chela yi swi vule ko tala ngopfu yeah let's go kunjani sharp hambi swi voni va hi xewetana vanhu kwala kaya mahlasela se xi le ka ngove sweswi ya ni fikile le ku n'wi laveni lowa Mzaya a ni n'wi kumi le ku lavalaveni van'wani va ni byela ku ri hayi hala a ve le ku ni byeleni ka ntiyiso a ve le ku ni byela mara ni ta n'wi kuma namuntlha swo boha hayi tshamani mi langutele life ya mina yena ni kha ni n'wi twisa tinghoma yeah, by the way yi ri le ku lavalaveni by the way hosi of course Mr Post i ta va a ri le ka GGR tanihileswi of course ku ta kha ku na event kwaleyi a nga ta va na wa Trabi wa Tibosa and stuff like that where's GGR yeah le xawelo le yeah tsalo ku holobye swi lava un'wana na swi cinca tsalo ku holobye as you can see kwalaho va ta va ri kwale va kha va perform kambe se ku perfomela kwini ku perfomela ka this section ye xipfurini gaga xi busy blind la Mzaya yimani mi byela n'wemo ka mi nga swi twisisi problem ya n'wina mi ri Mzaya i ntlambi Mzaya a hi ntlambi Mzaya o kopela phela ku na ku okay ni ku vona ku le ku kopeleni ni pfala a ku na ku nga kopela ku ya mahlweni Mzaya ntamba a nge pfuki a be hit me ni vurini a nge pfuki a be hit Mzaya a nge pfuki never a be hit leswi swi hi vuyisa ka debate ya le ti-hit le ni vone of course na mapele the boss swi vona kha kombisa ku project ya hosi ngome Mr Post ya hava hit se i problem kuma ku Master T loko va ri handle va swi twa munhu wun'we ntsena yi le ku beni I think munhu wun'we ntsena on the ground I think ni twa ngopfu munhu wun'we ntsena compared to Maputo vhele hambi swi nga na more views on the ground ni twa ngopfu munhu wun'we ntsena yi va yi ri ku beni se me Master T se a na ha swi tivi ku hit kahlekahle vanhu loko va ku i hit va vula yini same applies project ya Benny Mayengani leyi vulavula album ya Benny Mayengani ya mahlaselo ve ri ku ha hit na ku still
lava ngizondako swimo swo swi fika swi confuse. Okay, wasingo of course even on the previous albums a swi toko na ti-hit ni ta kombisa ti nga hindza vhele marimba hi swi twini ku ri ti-hit a ti-bini laha 2023 almost the whole project nakona ku na ti-hit to tala ngopfu lavo Hosingove Skheto a ti-bini 1 million a mi swi twini na so swa mi confuse me. Messiah Ntlambi o kopela ende sweswi wa ka na ku kopela sweswi a ni se technology yi le henhla sweswi sweswi se hi le henhla sweswi hayi album yi le ndleleni album nga chavi album yi ta huma ku vafowethu ku yimbelela swa hlupha ku yimbelela mo ni mi byela swona i nga jahi swilo mara yona album yi le ndleleni ya hit ngopfu me a ni lavi ku baya leswiya swo ya le na leswo fana leswa Mzaya mara kokwana Afrika arrange koko se yi na vaseketeri vhele yi loko humesa album ni ku mina voice yona a yi twa loko yi ri yimbele koko ani maybe kumbexana vhele ku na difference ka van'wani vanhu between ku vulavula na ku yimbelela arrange mara arrange kumbe yi ta swi kota ku yimbelela kumbe swi fambe hi ngati vhele me ni la ku vhete ni sungula hi hit album yi le ku teni ta performa hinkwako a swo boha ku na laha hi nga ta xota album yi le ku teni album ya matimba album yo fana na Mahlasela yi le ku teni a hi kha hi sweka nyana swona na murangaphandla ku a ni ri busy vhele a ni ma swi tiva ku ti tirha ku swi njhani a ni ri busy mara ni mi tshembisa kwalaha ka Good Friday mi ta swi vona ku ta humesa kokwana Afrika straight ntlawa i ya ku chayeni ku ba kokwana Afrika mi ta yi twa na voice leyiwa hi lori ya ku hlantsweni basa yi va kahle as I said yi swi komba yi hintino maybe Benmanga nga va kona a redzi ta vona swo ta hi kha hi vona swona Hlavo vhele Hlavo it's a businessman tisa mali i ta vona swo boha chaya yena wa chaya yena ku ri ka ntiyiso yena wa chaya yena as a producer wa chaya swinene album yi le ndleleni ni nge mi dyisi mahlahla vaseketeri va mina album swo boha futhi hi yona yi lavaka ngopfu album swo boha and the album mata ya va njhani me hi ku navela ka mina a ni navela ku 5 ya tinghoma ti va ta lowa Mzaya 5 and then 5 ti va leta to cina 5 i beef ya Mzaya ya 5 wa tinghoma hinkwato ku sukusela kwale ndzhaku kwale leswi a nga swi endla hinkwaswo vutsongwanini bya yena a xikolweni ku swi fambe njhani hinkwako hi lero ni la ku humesa vuyena ni la ku humesa hinkwaswo ku swa swi twa mara kokwana Afrika mi za mi hlamula question yo Hosingove i dohi yini phela se swi va confusing beef leyi swi ze swi va confusing hi ku na sweswi ha yimele ku tiva ku i dohe yini Mr Post beef a hi vona yi lo continue but i dohe na mhaka leyiwa se hi swin'wana swilo leswi swi nga ri ku twiseki na mina as Mazatea I won't answer hi ku a ni swi tivi a hi za hi hlamusela kokwana Afrika ku i dohe yini Mr Post ku ri la ntiyiso like we don't understand overall a swi tika swi ku 1 2 3 swi ku ngengenge hinkwaswo i nghoma ya kona ku na yin'wana 5 wa tinghoma 5 me ni ta va ni ri ka number 1 mina ni ta tshama ka number 1 at 10 5 ya tinghoma i ta liwa ntukulu hikuva la Afrika swa hlupha swa ti-iTunes a mi ngo to vheta mi fika mi nghena na mi kha mi nga ri ku tivekeni swi nge vi that simple ku nga va a miracle if mi nghena ka iTunes mi ya le henhla le ma ha ku humesa mi karhi ku tivekeni se n'wina mo a redzi for now hi to yima hi vona ku moya wu ba wu ya kwini beef 5 ya tinghoma to cina ni nge mi dyisi mahlahla by Good Friday swo boha mi ta ni vona ka cover ni ri na murangaphandla kokwana Africa featuring Ben Mahengani ya Ben Mahengani swo boha i ta va ri kona ka album ya mina na munhu loyi ni nga ta n'wi lava loyi a ni tsakisaka like hi nga ku hi nga tirha swin'we Matimba Owen Chabalala Simba ya swo boha loyi i ta va ri kona i ta va ri kona loyi wa n'wana boti loyiwa
Mazovela ti ri murhangaphandla yi ta yi ri ku hakona lo as loko na Ben Mayengani swilo swi bohi swi va kahle na ku swi dependa ka ku ya swi kota ku tsala na phela Ben Mayengani na yena i fika a yimbelela swi fambisana na hoyi leswi vulaka swona Ben Mayengani xi nge tsakisi hi ku teketela tinghoma xi ku nyike munhu i fika a kota ku tsala ma yi vona mhaka leyiwa munhu i fika a kota ku a tsala tinghoma ta yena swi saseka swi va kahle and then Ben Mayengani a kota ku hlavelela because i fika a hlavelela based on what you wrote a nge teteli na tinghoma Ben Mayengani a ti hetelela ti-hit ma vona mhaka leswi hi ta vona swona as loko na Ben Mayengani swilo swi nga famba kahle if hi mpela swi kota ku tsala se mara sweswi a na ha hi swi tivi ku nkambi ta va ri kona heyi album yi ta tika heyi yi ta tika yi ta tsakisa swinene hi ta cina Good Friday swi nga endleki album ya kokwana Afrika yi le ndleleni Good Friday timhaka ta koho mi ta swi vona ku ri hi na endla swilo swa proper Good Friday kokwana Afrika va humesa hayi a ri dza mi swi tweni ka ha na swi nga ta swi vulavula ni vhidiyo helerini mathing swo tala swi twarini loko ri amukeza swi sikabani ta kombela ka subscribe seka bodi mingoma mi kha mi hlekelela va yo mi thola kwala va hi tholini swi fambe kahle ma se i theza mali leyi nga paka la liya theza i ya boss njhe hi ta hola kwala ni vone na interview ya ku ha yi lo foyineliwa phela lo beriwa call back va ku tala la hi nge holi la